Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel Klabong Good Life. Since many people doesn't know my title, so let me introduce myself. Pini ke nebadotasi nanchathan po. Aprang si nemean lake Klabong tiso. Klabong bukan cini bang dulu sama Nikol cini ni tu mas duduk piglan. Lasi Nikol lake tiso. Next lake date of birth nemahang ke tek arni lake 19 August 2000. Pining 2022 lake nita 22 years job allo. Aku next lake Nilirong lake Nilip Ahwa Nilip constituency Chuki Holapen. Next lake Nili Dhorom mate neri religion. Nili Dhorom pate lake neke inut Christian mate Baptist. On next bank thupa lake marital status ne nongsi Q&A pot post lo pate na girlfriend dom apun kar jutum dopik lasi Nili marital status lake unmarried mate girlfriend same avela. Non next bank thupa lake family members nili hem isi lasi photo pen paklam pon po lapu pen pangching to lake nili polo la pen ke ako nili pai ako lake ni ik akleng la pen tipi inke la ik akleng asopo la pen det ke ik adawang anke la det ke nilo alote ni bongso arso so indu lan hello. Non next bank thupa lake ni education mate qualification ne kachali angdeng kachini kangtung tung sume dopik lasi nanchathan po Nili LKG to class 10 matric nang ki pass as school lake Assumption English School class 10 nang deng ke lake 2017 lo lapen matric ki un nang ke 2018 lo lapen ke matric un det pen HS higher secondary ke Charlie lake Don Bosco Junior College Difulong sinang Charlie lo lake 2018 anikalo unpen ke 2020 nili HS pass lo lapen ke non degree semela dasi Charlie bom lang lake non fourth semester anlo political department mate political honors pensier. Next appointment to Paul lake nationality pata lake kaduka same chini lo lake nita inut Indian lo Indian citizenship lo lapen ke adun thu kan to lake language known mate nilike thek alam an mate lake ong en lake English Assamese lapen nilike thang karbi la andalo thek Hindi has me thek antme under la hello lapen ke aku next appointment to lake nili hobbies lake nili lon kilo ning ham pe lake singing lapen ke reading story lapen ke playing cricket story jong si kapohilo pte lake madu hanas me nege chinki kelo ladak si focus lo story nasi lahan lo nili hobbies ke next appointment to lake nili mobile number lake ni tala dak manang chipukla ha da lo lapen penang anu tum comment sam pinali number bithap pulasi nili number bang kini tala dak comment song kan pi ha da lo seminang tum Klabong Good Life pu Facebook long search non nang tum hadak pen long ikpu la anu tenang tum WhatsApp long pen samen nang text pinon an hello lasi nili biodata ke la anda lo josi kumane kachini nelang mate kachini ingtung thulang phote nili fam comments la da comments lo arjunon nili da comments on pen reply po lasi pinyam do ke la an hello la pen josi nili channel kumane pini aki milang la hello nili video ke lang cheng pate nali same please kan hon pen subscribe tha an se an so anang rung nun tha la hello ini Tuhan mission awareness knowledge motivation lah itu sebenarnya one people hello thank you Karong.